Well, díomh cairde agus fáilte chuig an Measúnú Leanúnach, seo an ceann deireanach atá le déanamh agaibh, so tásúla gom go mbeadh sibh sách compordach leis an próisis ag an am seo, agus go bhfuil sibh an ann do gachar atá le déanamh agaibh inniu. So tá gach duine ag déanamh an measúnú ar an lá chéine, bhí sin ar an bhéalare agus bhí sé sna rífos de cheol méach agus bhí sé ar siomhaidirlín na scoile son ní léon leis le goibh chun bheith measca sús tá si scrífa ar na chlórna an seo ar na féile réanas. Má teins bh seach chuig an Measúnú Leanúnach, tá muidir denna bheith ar an Máirt agus ar an Máirt. So léana text na híos nó ar an bhirm agus freagan na ceisna inghfuilge ar an bhirm. Inghfuilge lever dul. Tá cúpla sibh sé fós ag denmh námhórdair sin agus ag scríomh as Germánis fainn tú nád do fochra tá scríomh as Germánis man bhfuil mé ag irí an Germánis uibh, agus an sin tá cúpla sibh fós ag scríomh as Béarla. Now is scud langhail go muid agus mar sin níla me ghlacha leis an Béarla ar curbe. Tá si bhar fad ar an iPad ag denmh an ceacht be cór go bhfuil si bh dulasteach go folklore.ie gachúir atá rud ag le déanamh nó á lur go gaibh agus go bhfuil si bh aimimsú na fochail an sin inionad ag scríomh an Béarla sin just leis gúlacht amachchas amach. So tá an ceacht seo ar YouTube bla bla bla. So brú is seachar sin. So seo an dá text tá siad ar fad an sin díobh. Cumála sin tá siad ar an bhirm, so seo bliain na hain se an hain agus ASC tá 10 ceisteaní an ceann sin agus brún tú ar next agus tagan an dara ceann suas. So rachmas tríd na ceisna dosach agus an sin bhfuil lei an píasa agus bug mar roi. So céin tír tagan levin as, so tá an tírig tastal. An bhain sé agad póca óna tuismóirí fáinú ní bhain. Cá naibríonn sé go part-timesre, so tá obair nó tá postaige cábhail sé. Cé chu minic aibríonn sin, so mu sé uair sa seachtain sa mí uair sa mí céir é. Cé bhéid bó atá aige oncle, agus an sin tuair ceann dá dúglas san rudí atá le déanamh, so tugann sé lista dá rudí atá le déanamh agus é gobar ceann amháin dá le hol. Agus sin cé bhéid a hilann sé in aig na seachtainna, so cé bhéid agad. Tuair rud amháinna ceaníonn sé lena chuid agad, so ceaníonn sé rudí leithreach. An sin cad atá sé ag sábháil de, so tá sé ag sábháil i gcóir rud aigen céir é sin, agus an sin céim fá go bhfuil sé ag sábháil don rud seo. Okay, so Rockman Street. So grüezi, ich heiße Levin. Ich wohne in Oetville in der Limmat in der Schweiz. Oetville sin an Balje, Limmat an Canter, Schweiz, Tier. Ich bekomme kein regulares Taschengeld, so kein Rinnemer Focal sin kein Antabach Takilin Shake Nodge von meinen Eltern, aber sie kaufen mir alles, kann ich gar nicht, was ich brauche. Brauchen Rinnemer Focal sin Ledeni, sin eg Tastal. Ein bisschen Geld zu verdienen, Compisa Arrogant Hilla, arbeite ich 4-mal die Woche an Schachten auf dem Bauernhof meines Onkels. So an Mage or an Shin, an Schachten, an Bauernhof Rinnemer Focal Shin Ledeni meines Onkels, Monkel. Hat 115 Kühe, Shin an Iver Kühe, und produziert 1,15 Millionen Liter Milch pro Jahr. Ich helfe im Kuhstall. So Kaurium close no style on close bow. Die Arbeit ist hart, aber es macht Spaß. Stasche Jacker, auch Spaß. Ich futtere und melke die Kühe. So schöne Redidennische. Ich futtere, Rinnemer und Focal Shin Ledeni, melke Anna Kasula Chamberla die Kühe na Bo. Aber mein Onkel hat ein Melkroboter. So ta Machine age. Machine buinen am Banje age. Also geht das relativ schnell schon Tappi. So tenche Sorg Tappi. Ich verdiene 35. So sin an ever Franken. So sin ní úsáidn siad an euro sa tír sin, úsáidn siad Franken. So caithfidh tú FR a scríomh agus tú ag scríomh an iver. So 35 Franken die Woche an Schachten. Mit dem Geld kaufe ich mir. So leis an airge cenim. Kinokarten, Rinnemer an Focal sin, Süßigkeiten, Rinnemer an Focal sin und Eis, Rinnemer an Focal sin. Ich spare für ein Mofa. Okay, Mofa, tá sé sin níl me gur an ghail go thurtaíomh ach
Cai tú bheith sééig coníd sin a hamánt agus tú in éire stói. Moet je sééig in éire? Níl an cínse. Denn der Bauernhof mein Onkels liegt 20 Minuten von mir zu Hause. Tosch will am Bauernhof Monkel 20 Minuten von mir wem zu Hause Mojak. Wenn man mit dem Rad fährt, so wenn August ein fährt und schön der, so ma taschlien den Leschen Ruher, aber nur 5 Minuten, ach, nie lag 5 Minuten mit dem Mofe Leschen, in migration or sort of okay, so kai to gok kesht aragart. I'm just gonna count around the gok count. Agus an shin ligishe ditch dol quick an dara quij. So an dara quij an shin now on text fuin shach. So King Cahar in the will an shach sho ergil. King Canal TA. Cain taved and Cahar atá shock on túskert, boom 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 sus, on deskert, boom 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 shees, on earher, boom 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 balia clear, on orher broner, or on ear, on orher, boom 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 balia clear, on earher, boom 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 galif. So sus, shees, clear, galif, shin na tavna. Cadid na shomri agus na ganeha na kurme an berle shach tusk, grev isagum gamer kupla ship shamaski sus lishin. Atá sa chach. So ní amháin na seomraí but tá gá rud sa bhreis an chach nó atá an leis an chach. Nach seomra iadach tá sí táhachtach. So nar tá sibh críochna send agus submit. So schönes geräumiges Haus mit 5 Zimmern in Augsburg. So schön jas geräumiges Lounge Spaß Haus mit 5 Zimmern, la 5 Zimmern in Augsburg. So Kaufpreis an Preis Kanach 635.000. Haustyp ist ein Einfamilienhaus, so schön an Size Chake. So das Haus befindet sich im Süden Augsburgs, so schön an Quitten Augsburgs, im Stadtteil Bergheim. Stadtteil schon Quitten Cahar. So an Quidge nu just Quidge Stadtteil Bergheim. So schön just kind of gleich there an Quitten Cahar. Shin Atasche. Bergheim ist durch die gute Verkehrsanbindung zur Autobahn. So Tasche ta na naskene Anbindung Bindungen macht lächan Autobahn am Motorweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. So an öffentlich Verkehrsmitteln shin an Chorus unverpeiblich. Shin an germanischer Chorus unverpeiblich. So an Sais Chorus unverpeiblich an shin an Bus gut erreichbar, erskeleschreckend. In der Nähe sind 2 Supermärkte, in Nachelesch Taga Olverge, eine Tankstelle, so schön Garage, eine Apotheke, Poteger, ein Schwimmbad, Linsnava, ein Freibad, Linsnava Lasmoy, 2 Restaurants, Garwelen, eine Grundschule, Schimbunskol und 2 Kindergärtner, Gar Ninra. Das Haus hat 2 Stockwerke, Taga Orler. Now, Neil McTurt ein Rodiv, Div. So, und 5 Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, eine große Küche und, einen kleinen Balkon und eine Garage. So, Taschitzenig Tastel in der Umland, kann na Marken Umland all. So, an Shinbrew submit, nar Tashiv Ray, Mullum Div screenshot a Hogal the Gockrud Sullabrun Shiv submit, so Martin she straight, ha Copagwev, ach Nigadiv Susdiv.